Yes ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbabwire mwe tubana umunsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe ruagaciro kuri twe, nawe utarakora subscribe ukora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda bona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugira muri equipe ya Murera cyangwa se uyite Rayon Sport cyangwa se Isaro y'Inyanza. Amakuru aravuga iki rero? Amakuru ahari nuko impuza amashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika yitwa CAF, iyi ngiye rwose ngo yamaze kohereza miliyoni zirenga 50 z'idolari ahangaha muri equipe ya Rayon Sport. Ese ibi byifashe bite? Ese bimeze bite? Yitwa uyu nguyu ni president wa CAF cyangwa se yitwa amazina ye yitwa Patrice Motsepe. Uyu nguyu Patrice Motsepe, amakuru ahari aravuga ko rwose ngo yamaze kohereza miliyoni zirenga 50 z'idolari ahanga muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro. Vuba ahangaha rwose tugomba kubona amafaranga muri equipe ya Rayon akomeje kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni mu gihe iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda irwana n'ibibazo by'ubukungu cyangwa se ibibazo by'ubukene bikomeje kugenda bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Rero impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yamaze gukanda akanyenyeri yohereza Rayon Sport ngibihumbi birenga 50 by'idolari. Na makuru akomeje kugenda avugwa. Ibi ngibi ni hanyuma yuko iyi kipe ya Rayon Sport imaze kubona tike yo gukina CAF Confederation Cup. Ibi ngibi rero byatumye iyi kipe ya Rayon Sport ihabwa amafaranga arenga miliyoni 50 by'idolari. Ni ukuvuga ngo uyashyize mu manyarwanda ni hafi miliyoni zirenga 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga rero yamaze koherezwa muri equipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze itegure umwaka w'imikino by'umwihariko muri CAF Confederation Cup. Ni mu gihe iyi sezo ya CAF Confederation Cup nta gihindutse igomba gutangira mu kwezi kwa 9 nk'amakuru dufite, dore ko mu kwezi kwa 8 hazaba tombora y'ibanze izabera ahangaha muri Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport rero ikimara kubona tike yo kuzakina CAF Confederation Cup yahise ihabwa miliyoni zirenga 100 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo itegure umwaka w'imikino muri Confederation Cup. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, amakuru dukura mu butasi nuko aya mafaranga miliyoni 100 CAF yamaze gukanda akanyenyeri ikayohereza muri equipe ya Rayon Sport nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Gusa abayobozi ba Rayon ntago baratangaza ko ayo mafaranga CAF yaba yamaze gukanda akanyenyeri cyangwa se ko izi miliyoni zirenga 100 zaba zamaze kugera muri iyi kipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro. Aya mafaranga rero na amafaranga CAF ihereza amakipe azitabira imikino nyafrika, kuko nubundi usanga iyo aya makipe yitabira imikino nyafrika iyi impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika, ubwo ndavuga CAF ibifite business iri kubikoramo kuko iracuruza haba ku bibuga ndetse no mu mikino igiye itandukanye. Ibi ngibi rero byatumye igitaraganya aya mafaranga arenga miliyoni 100 y'amanyarwanda yamaze koherezwa muri equipe ya Rayon Sport, dore ko CAF yamaze kubikonfirma ikemeza ko izi miliyoni zirenga 100 azigomba guhabwa equipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa, dore ko n'ikipe ya APR Football Club n'ikipe izakina CAF Champions League, iyi kipe nayo igomba kugira amafaranga ihabwa guturuka muri CAF kuko niko amategeko avuga. Ikipe yose izitabira iyi mikino igomba kugira amafaranga ihabwa. Amahirwe kuri equipe ya Rayon Sport mu gihe icyo cyose baba abikarifiye bakajya mu matsinda ya CAF Confederation Cup, harandi mafaranga bagomba kongererwa asaga ibihumbi 100 birenga by'amadolari. Ubwo nukuvuga ngo ni hafi miliyoni nyinshi cyane mu mafaranga y'u Rwanda. Amakuru ahari rero nuko muri CAF Confederation Cup buri cyiciro urenze hari amafaranga uhabwa. Mu gihe icyo cyose iyi Rayon yasubira mu matsinda nkuko yabikoze, hari amafaranga igomba guhita rwose ikandirwa akanyenyeri. Ndetse
ndetse no mu gihe iyi kipe ya Rayon Sport yaba ikomeje ikajya muri kimwe cya kane kirangiza, hari andi mafaranga igomba guhabwa, ndetse yagira amahirwe ikajya muri kimwe cya kabiri nabwo igahabwa andi, yagera ku mukino wa nyuma nabwo hari andi mafaranga iyi kafu igenda iboherereza uko bukeye n'uko bwije. Rero amakuru ahari kuba iyi kipe ya Rayon Sport gusa izitabira kafu Confederation Cup byamaze kuyihereza amahirwe yuko kafu rwose igomba kubakandira akanyenyeri ikabahereza miliyoni zirenga 100 y'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko amakuru dukora mu butasi akomeje kugenda abigaragaza. Inshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo uri w'agaciro kuri twe, kora subscribe ukore kunzogera rwose. Ahangaha tujya kujya twitereka dutangaza amakuru akomeye avuga muri ekipe ya Rayon Sport, avuga muri APR, avuga muri Championnat y'u Rwanda ndetse no muri ruhago politike n'imyidagaduro. Rero icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonereye ku gihe. Ndagira nkubwire ko ntahandi hantu wakura amakuru y'impamo, ntahandi hantu wakura ibiganiro by'impamo byizewe usibye ku byegeranyo Empire. Rero kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo tuzajye tubana uko bukeye nuko bwije. Ndabashimiye cyane kandi reka mbabwire ngo mwebwe mwakoze subscribe sinabura kugenda ntabashimiye, muri abagaciro kuri twe. Nawe rero kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.